biya kamal ka Nuer online TV channel and wala shang ka raw ka pay diej ron kina dang raw jan dang raw diej bana jome bana jaling te ka jome chalat re wech ka United State jan gorma banyo ga yake chalat dan go te ke boni you and te cha kap re we Leer County do brana kap ka bana jaling ka jan jome akan konu ni am ni jiram jidit ka Nuer online TV channel dong jen changan yam ko ji gor jen wojen de subscribe ki de notification bell de twan ba ko mete ka Leer mi bare da shwa mala shube ki no anjo bu kono ling la SSPDF no chikan la no te ke bon de cha hijack kanari bo pot re which ka Leer no gwad me cha jo me cha jalat South Sudan People Defense Forces SSPDF ka Friday and wala sikalaro nena cha bon to ngwana long atila jingi United Nation Agency kana neitila kana boni dung Sudanese businessmen wa cha ka kep ka Leer County ka United State kana Fanga County ka Jonglei State ana wa cha ka kep kan bonati dio je jen ka we jen ka bor ke jen kan ka juba ku ka lawere ka malakal ka panal cha yu ka bandera mo no cha ji aspele ayo cha ka gwanya no kan din content kap ko boni ana ka cha Nuer wayami mentere we ka fan gagba cha ga nyoko gonye no kan kap bondi tene on kan bondi tetere diante ka kwan cha ku la kan ka yin SSPDF kenyin SSPDF kwa kwan kwa nang ke kwa la nong de ne ke kwa nang re ka malakal en gwada mo cha yu ke pe jechen bor ko cha gor no teme de nang so she ne kontila SSPDF she kana shu lok she kana no mishala re yendi aswele maiwo cha gwa ka kuji mo lo nye boni ni United Nation Agency kana Sudanese businessmen ka jal no ko kan bon roga boni a kap ka Leer County ka United State kana Fanga County ka Jonglei State no shirama yana kan boniti by the way shiga boniji UN ka shiga boni tin la boni yang Sudanese businessmen so ne ti just love and let go ba kwak ba nanga tedien so ti ka kwak SSPDF so ko jaw kan lat gwada me kan SSPDF ko shi kan spela ayo shi kan ga gwan ka shi ka no wayami ba shi kan gwan che mun ko no court kuji ga page yo ngai kon page candidate ja ajan gwada dana bi bone ga je ko bi ga kujimi ka jenen ku la bere which ka apnal ga jenen ka Jonglei so kana ti a togo no cha bone gen cha ka bla tok ka nyong man yanga ba korteten so ko to korteten don a tok cha bone ken cha ka bla tok kana ko daga capture malat kana daga ka Nuer wayami kana spela ayo chirmunga no to korteten kam SSPDF kana Nuer wayami tong mi ke kuma spela ayo ko en kuma SSPDF chi deployment ji kana la long ano dong de kwagde de nongre year kwai ke je ba de tactic ni jen ko ba gwadadan gotin content ji spela mayo kana Nuer wayami ko ba kul ngaji no tekne jen kana let no according to manana shalat awa shabun dang badak titina radian katira radian take a kwen no chaka confiscated ka dok el bar pot ka Leer County no shara mo chaja kwen shala ro cha kwaken dial chaka nang kan ka jaga wo ka gwadan de ko tin chiram dan la spokesperson chara mo chajalat no chikala no cha cargo ni ti tin trade take a kwan cha kwaken cha kan no ka cha ne to cha ka kef jejen bor batel me chalet ka do brana chalet ke je bat cha kan kwaken anyo kala ro ne na kan ne ti chet ke ne ko na kef wa baram ke le bajelun ke 10 million SSP la 10 million South Sudanese pound minimum $50,000 ana ko do bran ken lar ke 10 million South Sudanese pound e kan yoro kono ba yorpin ko ba ne to ba ko lun charo mo cha jala e major general lure konjel larwa je mon wo cha jo mo cha ja kam ke ji SPDF ayo ken Nuer wayami ban mo da kan confirm no lar ken je no dera SPDF ayo ken je jen bor ken kon ken wo de ken ko to de ken ke bat wi ge jen wo chicken ko tel wa mi ken lat kan announce and wo ken ni take tiji gane kap bade kume SSPDF
lada mone anyo ka SSPDF tikan lada no ken bi ka dij bugana jakan winemi ngwad dana cha kwak cha captain bi ka koruma bi ken hotel ke ne record la SPLAIO ki Nuer wayami membi angaje long ala target ke lo target kum kirme yadit kwa targeni jejen bor ken SPLAIO agenda antitin so jen ko danitin mi shaga mel kalu kwa katitina ngai kono no tin ko tin chang so jen jodan di linga me biata kamal bye bye